Igongona-inĩ rĩa kũhurũkia mũtigairĩ Reverend Julius Ndumia mwena wa mathako-inĩ Tetu kaunti ya Nyeri, kanitha na atongoria a kĩũteti manyitanĩire gwĩtia kĩhoto kĩa mũtungatĩri. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua na atongoria angĩ a mũng'ethanĩro makĩhinyĩrĩria gũtigĩrĩra arĩa mekire ngero ĩyo nĩ maikio ngono na gũkinyio igoti-inĩ. Reverend Julius Gary Ndumia did not die from disease. He did not die through a road accident. Some people sat, planned to kill him. Went to his house at 1 a.m., tortured him for 3 hours, and left at 4 a.m. That is a heavy matter. Anayeongoza wizara ya usalama nadhani ndo anafanya wachukuzi pia wawe na nafasi rahisi, kwa sababu kama mchungaji ataenda hivi na tukose kuona majibu kamili, nadhani ujasiri wa magaidi utaendelea kuwa na kwenda juu. Reverend Ndumia did not die a normal death. He was murdered, and indeed this is a murder most foul. So we are here not just to stand with the family, with the church, but to demand for justice. Ihinda-inĩ rĩu Rigathĩ Gachagua akiuga rũhonge rwa DCI mwena wa Naikuru rũrĩ na mũkwa wa video ũrĩa ũronania ekwĩrwo a njoragano ĩyo makĩingĩra mũciĩ kwa mũtungatĩri ũcio, akiuga acio nĩo DCI ĩbatiĩ gwethana nao, ĩndĩ ti andũ erĩ arĩa maikĩtio ngono. Tumepata habari na Mheshimiwa Kimani Ngujiri umesema CCTV footage inaonesha wauaji wakiingia saa 7 wakitoka saa 10. DCI Nakuru are holding that video. Release it. Familia na kanisa na Wakenya waone, alafu muendelee na uchunguzi. Nataka screen kwa sababu ilikuwa na CCTV huko, ndio watu wote wapumzike. Tunataka kuona vile waliingia kwa sababu nimeiona, lakini nataka watu wote waone. Kanitha wa PCA kugerera moderator Thego Mutahi akiuga gĩkuũ kĩa mũtungatĩri ũcio nĩ igũthĩ inene kũrĩ kanitha rĩrĩ ũkoretwo na ũnyihi wa atungatĩri, akienda kĩhoto gĩkinyanĩre. Na kwa hivyo kama wanavyosema viongozi na sisi zote ni kwamba we would want to know who did it, who planned it, because hata wale labda wameshikwa, hata kama they were at the scene, labda ni kazi walikuwa wamepewa na mtu fulani. Mara nyingi who had paid them, who had given them instructions to do that. That's our concern. Andũ a family, arata na kanitha gĩcakaya gĩkuũ gĩkĩ magĩtũgĩria wĩrutĩri wa mũtungatĩri Ndumia nĩ kũnyitithania mĩciĩ na kanitha. He would hold me close and remind me that he only guided me family to keep me on the right track because he loved me. I will never forget the laughs we shared, the stories you told me, and the love you gave me. Daddy, I didn't know that I became the last born so that I could keep Mom company when you were gone. And I promise you today that even the unity we shared will continue even in your absence, because that is the beautiful legacy you left behind. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma mathako-inĩ Tetu kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo.